Uni batugeithia tukerio tukuborwari kiri mubango yo siasa. Twitana mbere kinya kwethera katiba ya Kenya ni tariritio mwana ari na kio tukawita skuru na kuwata kithomo. Untubu butithero buribu botho kiriana bonde muno barabatina aciari kana bamwite mici itiuciumba. Runi ruro no rwana bamukuma ntere ciembe barabatina kuntu kwita muci inde bachuma ciura bakumbo tira ni bawita skuru na nyumene bacokeroro baetocwa kibaro akenda kuona kantu kawikira kiu ina baba bati kumenyerana ba hiri thirikari bari na kindi kia chunchi kibithatu kironoro mwanya nyonta ya kithomo ureteri Nicholas Chabari. Tayari tureketie na kuona ati mpanga yongwa erentere ino Chegembe North gutigira ana bati kuthoma ukiano akabu kuthinambe na kuongereka. It is abnormal, and I think what we are coming here to say is that community must start treating this situation as abnormal as it is. Nonto mugongo wathi ina mbere na kuthia amantu obura amakari mwanka athaino mugongo ojugo yete wantu ocharo ukaithira uri gwatini ebonene ana abaye ndi barumiritwo imawati imwanya amwanya mareo mawati imaokea mirimo kwaga umenyo na kinya nkuruki kwithirwo bari watini ibakinya wagagia abokaria nonto bakwithirwo anto obari naokea tabura turekete na kona kiri gichunchi kia mbere na gichunchi ekiabiere kerogonororo mwanya indi kiorio okiongwa akiathina ino ikiriko kia mbere ni ana baba kwegwa ithaga aria kithomo na kithomo okiega nikenda abarwa na thina yagwa wa mwena ukia. Aciari, msikilize vizuri. Kiwango cha maendeleo kwa kila jamii inapimwa na kiwango ya masomo. The standard of the progress of every community is measured by how much that community is educated. Kwa hivyo ninawahimiza wale ambao ni wazazi wa hii shule mujikakamue. Mtoto akisinzia tu katika masomo umsukume. The best way we can do kenda tumbotethia na ba ni kuensure bakuthoma na kuba follow kinya mazingira ni atomba twabarita kijo kenda bomba kuthoma baita nabo baita to the next level batumbo tucokeria guthinera siro tukathia ta aciari barabari responsible kana katiwa kinya katawa no tukenda kumenya muciari na itire itariri riyite ndiguru yetu ikethira icokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na igwo nto tukua inywe ni tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu a kithomo no ntuiruruga irwa rutire ndiro otethia muntu warindi na families cietu nonto nema kithomo ikinamite wetu bibi aturita ukomone buti bingi ikintu gito kithomo nonto mwana roka thoma au me mwalimu ningwitikia tichoka au akaura munda kamathi akaura munda kambo akaura munda kungi na alie boboe ya te waro bonge mwambo kuthabuge jamii wero ninjire mwara kithomo aki nera unlock all the locked doors opportunities cionthe cianthe na ere kareta wero tene community kwa hivyo tugakumba kwendia na bashukuru bakombo cielo na bamenya kio na bamenya kuritira ngwicio na nonto no emuciari no arikiritwe ngugi yonthe ya kurera amwana na kumunenkera kinya mataro nikenda akora na mitugo na kinya amitaratara emiega ya nthiguru ino indi no mwanka no emuciari airutanirie ngugini ino ya kurera amwana gwake nikenda aithirwo agikura ari muntu ogwa gutijika na kinya kuithirwo aina gwirigiro obwega ntugo ciaru ogibia ku sababu kinye mo emuciari yotuma ora mwana ora ari mare mawendelea githomo yake uteyo kumanisi ogibia ku ngore mi mwana ora asi mwana obwa akuremete ukithomo thitangira arora thikoti kana eurwa tu akiceria kana nyake njuri ndagi koti kana kinjuri kwa hivyo ndio arora mwana onto te rara mwana shukuru arora thikila 7 kila 6 baga yakoya na yaute maendeleo na te maisha aciari ba arume itukuria bethiro bari na kanya na mauntu ya arume na nya mauntu ya otethia na beto mauntu ne ya skuru ikenda mwana akaibagwa muciari wawe wa tomurume na onekanire rira muitaji ke mantu ya skuru egoro kwende mwana mware na kula mutabota na kana muithela mwela weta nanjira okethe arome ni imbaya mwana unyato na ina mimba mwela weta na tabi de widegere wa mwana ku na ngena muthomethia wa kwa ndina na mwana kwa na kithomu kwa watu tunaomba wazazi na nitawaomba hii kwa neema ya Mungu ya kwamba usimame kama mzazi. Tafadhalini wazazi tusimame kama wazazi. Ya kwamba mwanafunzi
apewe nafasi ya kusoma na aweze kugaidiwa vizuri. Aciari muno ibari na nabo watira mwarimu wake nafasi nonto mantu ya tikarika inya cukuru mantu ya karika ari na barenja kama itayo cukuru nduri tira mwarimu mantu ya kurera ari kana kurera ndaka na mwarimu rai nabo na isa sawa mantu ya kuthukira mici kuna mici inaotwe na majukumu ankoroki iyogu kule na ikundi mwanya mwanya wamwe na makanisa na kinya thirikari iyo yongwa neone batiri kwithire kiruta ngugi yayo ya kurikithia magwatho na kinya nkoroki kunenkera ana ababa mataro ni kenda abaithirwa baina gwirigiro na kinya umenyo oboga no bokonene na gutura anthiguru ino thayuke akwatu ake wena mwana okubukwithirwe cukuru njuri ni ite kuyukia atua au no njuri tukubaromba batutetherie na thirikari uterungi ki nyumba 10 kira administration tu ni batutetherie rucerere rwa aciari bethira ba responsible na ngachokeri bara nyumba 10 bombite kuingilia kenda na babethira ba cukuru especially mwana ana mucie kana kwatuika ati cukuru ria bawita baba wata at least tukuona bakija. Bishop, ninakuomba kila Sunday na reverence mwe mnatangaza watoto waende shule. Sio itakuwa mzuri? Kwa matangazo ya secretary kunakuwa na hilo tangazo ya kwamba wale watoto wako nyumbani waende wapi? Waende shule. Na tukisaidiana hivyo, our constituency will never be the same again. Amone ya kwera kwina semina mahali tafadhali musiari murerete tweri kwendikite ana ba tubone eleme ana ba moko ebo bate no menyo sana ma reverend ma pastors leaders ba community untubu butete taboya nonto kurigana wa kuona aiko mzuri gicunjini gietu kia mbere kerugono ruro mwanya turikitie na kuona ati kuri na ana bau macukuru na bagacoka gutuika aciari bao nonto bagutwikika na aciari ibebere mici yao na batiganiria ana babu gwithiro ibo bakwirungamira ata aciari ende kira kirio ni aciari baye abantu amwe atongeria wamana kinya ikundi bitabia kithirikari ni kenda guchombetereja thina no woigwe tukwenda kwithira twina mugongo omwega ntugo charo Antonia Weru TV Petan Plus Jabari.